Hei hi Mizoram Baptist biak in masaber sathluna mi ani a chunga hianin biak in adin tira mi ang chia khanin an sa a alen zong po hi hetiang tia tho hiania chunga hianin hei kan han luta ming ziak mate po oma tin hei bu zem te oma pulpit te po hitiang hiania Mizoram Baptist Kurhan biakin saber hi ahun lai chuan lule na se tu na chun hei ram achang kang to a thing ve to mema biakin thapui pui a ding to a tuna hian hei biakin hi alen po alian lawa nei pulpita hian tuna hian pulpita kading meka te chuan hei kan rong bol puite an ni a chuanin hei bu zem te ania hei bu zem te oma te chuanin hei rin ain kan man lai pi pu te khanin man lai kha chuanin lo changkang lo maya ta hianin thut pha te po hi hei thing hi a heng hi thut pha ania chuan hei Mizoram Baptist biakin masaberania Mizoram hian Baptist biakin chukni loin biakin masaber hi ani hianin kring ani ki chuan ache ka zot chiang lo wang hen ka hrelo em a ti chuan hei hi biakin he chung te hi di alai suwa ania eng ti kum ngek adin kum kha sang kha zakwa pukoi te ang zat nge kha pathuma ahianin sem lia khanin cheng thum le ti khan ne ti ko roi kha an rel thung hang ani cheng thum le ti ni an sum ko bo ma sa ti chung khan ti ko roi kha pa sa eng ti nge kha puk ti chuanin hei hi a chiat lo nan ti hian an saveka concrete building chunga hianin biak in an sa a hi ti hianin concrete building fakin an sa he achung te po hi di vekania chuan concrete building chunga hianin achung concrete building chung te po hi daina roof an hmanga ti chuan hei ti chuan hei hi kan rong bol pui ma siaminia zai thiam tak mai ania zai thiam kan zuya ti chuan hei hi a building ania ti chuan hei hi nong to zelanga ani pangpar ri mala ma se la khala khan ding so Mizoram Baptist chapani lapin Baptist ko ran biakin ania he concrete building chunga hianin biakin masaber chu a omta a bangdap le a chung lai sialu an hmanga chu tuna hianin hei kan videoin kan lame kan hi voin hi May Niriat ani